Damini debatana sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uria na pinasupasu ni Tuhatai hata ni debata jamita di minggu eksaudi sederion. Ima na dienet sian buku ni si Musa na paupaton bidu onom na mamuka sian ayat 22 saat rodi ayat 27. Opa Musa bidu onom ayat 20 sada saat rodi ayat 22 saat rodi 27 tapai huti maka manginang. Dungi romuse mahata ni Jahuba tu si Musa songonon. Patolhas mahata kon tu si Aaron do tuaka anak nai. Iko songono dohonom mutuala Israel laho mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala di ramoti Jahuba maho. Di pasodako Jahuba mabuhina tuho jala asirohana midaho. Di dopako Jahuba mabuhina tuho jala di pasaurom madame dame tutodim. Iko songonima apehonan nasida goarhu Jahuba tuhala Israel asaau mamasu-masu nasida. Ido saat niturpuki. Oras maka manginang. Kami padita binar si obing songon nang adong nakitar surat di wartatai. Natongon noaing mengula songon kabit koinonia di Huriata KBB distrik Tolu Bulu Sada Medan Utara. Ngasa tau behami dukos sabongot tu distrik taon. Sasitong ngase maus samiro tu Huriat taon. Perjuli si sata misonitor menguluhon pertanyaan ni pendek nabusu bulung distrik di Huriat tahun jala marjamita tiki mula-ulau nakka distrik na jutat do di Huriat tahun songoni akka ulau nasing marsaur do akka do paditata mamat sejuk beru sonalayan ko marjamita minggu odo pehame hea di tonga-tongata alani macailas roha pajupang iba do tamu ala torok doha makana somal tong hubas dia ka ulau distrik ta nang dia ka donga paralado lansia ali-aleku torlas dorak nakin nak pinak ngani kutaga pamuna marede serena nang baturku rasa maning doho tau marede melihat ma lasroa di amang kitua nami no yang dison langsung ni musia kaina nami na bergabung di parupuan ate do aka ina nami na doho di PPD. Celas roha. Hami mangalak buru sebiring aka manginang. Ati adong dong aku so golkar, golong akaro. Sembiring pandia mahami. Iya. Sa Kampung Kelinggo hutani simatu aku. Kampung Keling Desa Merdeka dodah. Suatu kapukuling na Medanan. Iya, Kampung Keling Desa Merdeka. Omaku buru papahan. Ati adong disona katulangan non. So na sebulan langit deh pasu-pasu niat tulango. Baru babursihan si matuaku. Masih kok betehaya teh. Obat dana 2 boru 2 bawa. Ima rupani ngala menagam pai mai mahela iban waing ngadu 20 tahun umurna. Awa jarat ya kamanginang. Saya ditongos tu atama sirokat ni todina. Celas roa bajupang dotita oras meta salut na kamanginang. Amang inang mingguta sederion ex Saudi saya tangion mas suaraku ali Jahuba. Aku boto adorak sobor hatamu nakitu gereja masa ne kurakato pamusaha tu gereja tahun. Manang mungkira mulai natuari mang na natuari seda manang na digit doang merguru tay hari Rabu mulai hari Jumat masih mengada di hamu. Bajuku sikon nama warna pink, namu kan. Udah begitu, udah menggebu-gebu, sudah mau harus gereja gitu. Masa ini yang hatop kita lah tu gereja. Aunggo sampai utot di TikTok saya do pungupung.
Tapi hari Kamis dumingan yang tu gereja mana? Dan gue bimar minggu pungin. Asal ulat tu gereja nama pikiran na. Hala memang ai dibagas inganammu las niroha do sude itu. Itu dah hedet tadi. Ai dibagas inganammu las niroha do sude. Je kolas do rohatta iso. Unak songon naisani. Ai roham itu gerejai nanang marsiat Tuhan do ina. Gabi marsiat Tuhan kalahi. Anggo hita daun kan. Nasihat Tuhan itu nang dihita. Dang nanang marsiat Tuhan. Amin. Dia itu dia masuk ni pada tahu setung naruam. Adi bagas inganammu las niroha do sudi. Ngatuk sudi bagi tarupani neng bongo tu bagas joroi di bagasan hiras niroha. Nungaro au otuhaku romaho tua umuse. Usuku do nasugut jalai 100 nilai nasida per minggu pagi. Isi mana ro sedaina tu bagas joro pola sampai mengadungi tangis-tangisi mana sampai diri pusieli nemebu gimana isi mai naro tu bagas joroi nemagubu rohana martangi yang ro tu bagas joroi ala ni hadangolon na meradu tangis ibana ala ni tangis nai sampai diri si eli ma melim eli mai mana nemebu isi mai ayala guarmu ina hanna sutor tam si hanna atur kamu tu hamidi yamang inamu ina hanna ayala makurmu nakisong na jagudu bigiga iya kan Roma di bagasar rohana magubu merelus dutang yang na merelus nabi nangido siat debata ima guardiana nai gabe si Samuel jadi taruli pasu-pasu do nabongo tu bagas joro ni debata jala molo rohita tu bagas joro ni kodono tama tarpasu-pasu duau tu bagas joroon amin amanginang memang molo bongo tita tu bagas joro nakikusukud di minggu pagi memang dangadong nasongoni na juta mahubere nga 30 tahun lebih kami pangulan Huria so sai do pe hola pabungu pilihan kibetula tujulu nuaing kurang masa do peson nangi pabungu pilihan tujulu hola kabisi pataru pilihan ne tujulu lasi melalena haruar tur perjulu na memana mula agay naroha molo soi pilih perjulu rupi lau marjamita lau si melalena ni mana polo songon na tu kamar madi abela si luar na maturusi mana rumbani sapi hai bisa bukus diisapkan alenggo di mertubung ngodau songoni di geria di prata mertubung ibenna saya geria mertubungi bah markator saya gangaloho di delay HP prata alebi lehem prata amang inang molo masuk kita rupani gabi mulak kita sojolo majalo pasu-pasu arong mamadok kono nakamanginang heranata mak sikola ledang wisuda olo dohamu tam aledang wisuda adak to hoi dah meredu igarar do sedia gudang asa do wisuda kan kedo do wisuda kan songoni maninna halak molo ma marminggu mana aledang izalo pasu-pasui mamitur mula gimana berarti hera halak natammak mon alaidang di wisuda. Lasongoni maka manginangnya dak pala hupai reng-bereng nakin. Tak pula semo marau nakin mamerengi hamu. Mulu masuk marminggu perupani beri kamu maju sebetulnya memang najulu baru-baru huriai. Tak pula dong edde perjuli lak suputum do songot tetangkat tadi gigapi tor lak suputum isi sahat. Itu to. Tak pula di ini. Alai asa mangaradi ko kamu madi hutat tatong par hutat taru hamu tahe daw langsung tubuh dia namamu di Elizabeth dia itu akasak kutat tanah tung dau tuk kutakan aja mono makuling da giring-giring maju baru makuling mamu se giring-giringan non lau masuk minggu aru buah pato pinga makuling giring-giring ini ruto langsung di hutan amin da gugu giring-giring saat rupani 1 kilometer. Adi tahu dudang bui meradu gugu kan, maro, peta enak. Ujungnya gawe obat ayak main di perjulu, itu teh obat tinakin. Oh obat musi sayat, itu tong musi sayat tong, berarti obat ayat.
Artinya sa benar-benar mengeredi hita lau merminggui. Baru teroma rupani dung masuk ngeseda jongjong mahita. Si patana mola dongan jongjong ena baru naing naraku. Hapi ritual dui kan ritus dueto. Sembahyang. Bere kamu maju te tangkat tamul lau sembahyang buah halahi. Besudi di koreki ba meredu yes dukan. Dicuci yes julo manjawe doa lahi manjawe dinna gorri. Yes dutong masuk. Mulo lau masuk gimana itu dong-dongan ne mana kumula gumsi mana. Paya cudiri na ba. Kecuali mulo pinahat no mangalangkari mana dakola buai. Misalnya manang nalubu pas paju merden dapola. Aleng ko de sesama manusia do na pajupang ikut dipayas do muse dirina. Unang ramu ni mana laho na sembayangi. Beri kamu maju halahi rupani jongjong hudul nak pola budak rupani songon na hatana hai rupani rok kadung anus baru kituki ninna kan ya kan. Beri kamu maju jari-jari nejo ibas songono dibas songono. Karena itu ritual mereka lakukan itu. Beri tu kiri, beri tu kanan, ya kan. Bahita hola jongjong go besuru ngamaul. Itu kan. Hola jongjong besuru ngamaul. Maul ne. Auti ki guru sekolah minggu awe. Kuno aji dotong malo guru huria do mengajar sekolah minggu yado. Semua yang ada kakinya berdiri, ni unotong. Terpaksa berdiri mana sih ada, Pak. Alang itu semua yang ada kakinya, yang enggak ada kakinya enggak apa-apa, ni unotong. Barang go patu tahen narana. Itu. Dia tung bero tuamu songoni dah sekolah minggu meh. Ya kan? Itulah ritual kita. Banyak jemaat kita manginang berdoa, membosankan haga bibion. Inna kan? Membosankan ninna. Padahal ibadah yang seperti kita tidak ada seperti itu teratur. Au merminggu hamu menangiri yang boto hamu. Oh hebiso manoboti dosa nama. Ngai boto hamu bi. Oh hebiso jongjong. Ngai boto hita bi. Dang lilu hita mulu merminggu. Ale merminggu maju hamu. Wari so merminggu na hita. So ipu kerupi nganing itutup ya kan. So binote na hamulana. Angko hita nung tertata. Liturgis. Jala di sima mo kadonga sahabor siya molo nakin wisuda niku lau mulak molo lau masuki dilantik. Yusau kamu may lantik kamu tung sebagai peserta ibadah. Jongjong meta sudah dilantik ma doh mahita gawe peserta ibadah. Na terlebat tidang doh be lantik atong. Beko kamu maju amu pengurus kamu dang ilantik. Sungguh kami narahikan hudok ko nadang baik korodo pengurus kota media melantik kita. Wah, udah biamang bahaya, wana lantik kami. Nguna selilingol aksuk songoni do inna kan. Nabang dahian na hudok. Orang tong dilantik kita doba. Resmi jongjong. Dilantik mahita. Jala dimeteraikan. Kita dimeteraikan sebagai peserta ibadah di bagasa guarda bata ama anak doto di perbadia natu mo palangi do tanoon. Itu Roma mang situ nak di gora marupani. Ata yang nak gor minggu ta ex. Itu jawon nama au alusaku mana sidena. Menyatakan kehadiran Tuhan. Ngarobe di bata. Roma hita mengelusi. Haleluya. Alah ngarobe Tuhani. Ngaresmi ngarobe di bata tutong atongan ibadat. Tertatomu matong. Unang ko songo si Jokowi narayapi da marsigulu do tiki. So boto bi harga diri kula mat jalak si Jokowi on sediki. Meradu idege do. Ngamet dege idege muse eto. Asal mabui be jalang kan. Ngarobe di bata. Alani kita sambut dengan sambutan pujian tertinggi yang agung dan mulia. Haleluya. O si pataro dong herna madili do mga dio haleluya. Haleluya. Alang aso malatokan. Ale ang kota boto tomu-tomutta doi. Bajo pa naman mondai. Oh buti mo na manor torokat. Aro di bata tatomu-tomu ma. Haleluya. Agung mulia mato. Yun ang ge biyaw mga dio haleluya. Serahay. Ikan. Tasambu memana. Berarti kita resmi martangiang meta tapasama tangiang ta tu di bata. Yun kita kan martangiang ma. Yang go taringot tu per minggu ta ya gedetai WP patorang ke paradadut tahaduan. Alai ima rupani lapatan ni minggu tai. Nuaing dido dison jamita di minggu tai ima pasu-pasu hamalimon. Pasu-pasu ni malim. Mace tabu ternyata ketika kita hadir di rumah Tuhan kita akan menerima berkat imam. Pasu-pasu hamalimon. Molo pasu-pasu hadu hamu pertanyaan di jalu hamu daw. Oleh di gereja lo. Bagi hamu ma pasu-pasunya yakap
paditattai dak ya dok. Di pasu-pasu jala di ramoti tuan di batama ho di sodak dangin nei pertanyaan. Ale do asini roa madihamu do dame nasihat di batama tai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Jadi asing doon. Hamba limonon jala mengangkat tangan. Jadi molo di halak jahuri na jolo ima halak siarono do kanak na halak lewi meradu tangan na petori pasumat do hera na manuraton sin artina guardi de bata. Holat di bab imami songono buti halahi betur tukiro sude mabiar. Ainang busi barang akalahu maddo guardi jahuba. Hita runang maddo jahuba ni nahita. Pabuan nasol hodo hita benata guari de bata. Alayang gua jahuri dang barani maddo guardi bata. Gabido nasida ma Adonai. Elohim dang barani maddo guardi de bata. Saya di ngotalahido dang jadi dohonon guardi bata yang go soture umna. Ai hona uhumna rusugut akka namarsineang di guarna. Ima dang barani nasida. Jiholat tor di bayi malimi songono budi tor tukiru hatop. Undak sanga di bereng ala surat. Sehera surat ni halahani ni gijeng ni ibadah ni songoni marupani surat ni haun sin ninda budi. Songola di bayi songono buti lama masuk-masuk tor tuki mana sida. Menyatakan kehadiran ni dia bata nama masuk-masuk nasida. Hudok na jamita na sugut sehera songono marupani neng dohonon na. Hata pasu-pasu na pinasa muna. Pihak mai di persabubuan nami. Baru teh. Songoni teh pas do. Ebing nami. Itu teh. Kata bata teh. Hera songoni marupana nasida. Ya kan. Tua di abaranami inna kan. Pihak di ebing-ebingan nami. Itu dah. Udah kalau madok ti komeng giring-giring kan. Belum rata. Sudah kata pasu-pasu. Saya pasautum Mamat tadi bata. Ini enggak memang benar. Jalan namangi mesti saya jinalo do kritik nakasara paditania KBP inna kan. Ho inna. Mereka kan. Ujungnya paditai pidang barani. Ujungnya tikim masuk-masuk hari Minggu. Di pasu-pasu jali ramoti tuan di batama hamu inna. Asa songon halus inna kan. HP mulai bahan. Ho ninna berarti pribadi. Sahat tuau. Iko sahat dotong. Terus tu halak naik. Ho inna. Oh mulai hati tuan. Ini macam nakir rupani. Terus saya nayapu marupani. Di sodakko tuan de batama bohina tuho. Iko pribadi do. Ibu tu hamu do amanginang. Tu dia do pakion hamu. Dia do bayi noni. Di tiki majalo parsaripeo na dua nasida majalo. Hamu naga bisa ada. Jekola di tiki natar pasu-pasu par rumah tangkau do honon. Di pasu-pasu tuan de batama hamu. Sodakko tuan de batama bohina tuho. Malah dua nasida di si. Alai molo majalo secara sonon asa pribadi berkati di pasu-pasu jala di ramoti tuan di batama ho. Jimolo yalo hamui kasar do pasu-pasu ni padita dang kasare. Barat tidang pribadi dak saat tuau. Molo nang ido tuho, mengkoni do. Nak boleh balu-jalu rupani gabero do ngani songon halang musema ibere ngatung akan amora rua so pejabat dang barani hamu igabinna dang pribadi be mana. Ikon ho itu. Namangi utamu kamanginang dilok di pasu-pasu jala diramoti, diberkati dan dipelihara. Dakola di pasu-pasu alai dipelihara. Molo tado jaho baru si parmahanau dak tagamun huranganau. Bayaku kamu maju ala natabudu rangulumu dak pola perlui di permudu-mudu ham. Aleng ko songo bangsa Israeli di padang guru ni sedia malulua di siaek. Sedia malulua di sisi panganon. Alai satu jaminan pasti madok diramoti Tuhan de batamau. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau. Penyertaan Tuhan yang benar-benar real di bagasan ngulu nasida. Gabida kurangan mangan nasida nakpe di parhorsihan. Gabida kurangan aek nasida nangpe di parhorsihan. Dan nyata kehadiran Allah di hari ini ahata yak kamanginang tedana narori bata madungani nasida obun moloborng ini api menyatakan kehadiran Tuhan. Jadi gabe botot namana betul-betul dorupani di parmudu-mudu Tuhani ibana. Saya di parmudu-mudu ibana. Orang kesusahan cari makan
tetapi dia selalu dapat makan. Orang mati kelaparan, tapi orang yang diberkati Tuhan takkan kekurangan aku. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika kurangan dinasa nadinggan, aka halak nama jalo pasu-pasu ni debata. Namangi umuseri dok disiak kamanginang, diramoti Tuhan debata. Pangaramoti yon ni debata. Ay birek kamu maju di parhorsihan ini. Jadi bukan mau pamer ya dang na pamer. Kebetulan basa Tuhan siyan na supanaga manggamakku ngalaw biyaw tu tano Palestina ini. Hubereng matong omma padang guru ni. Adong do di si Petra, sabor ngi kami manginap di si. Omma padang guru ni, buhado tutusong ono bangso Israeli. Merdalan torus. Merdala saat semulai Kairo, madaboton sepanjang provinsi Sinai ima ni ngomarupani. Hule betu amang tay. Betu pasir. Molo na somal hita mamereng memulus toba rupani kan. Barata-rata angkut babayaman nama mereng betu do sokelat coklat do tete. Mamereng ahai. Bui songoni rupani. Tak ada apa-apa kehidupan di situ. Sianomma di bata membuat bangsa na ida kurangan naik. Luar biasa na itu Tuhan naroa. Bui gabi ditugu-tugu. Dah kurangan nasida di nasa nadinggan. Malang jagal lu nasida do ba? Itu kan dilihat do ata ya kamang inang. Lihat dulu tidak. Malang nggak bosan ni basuhian lang jagal na. Nah inna tua ni. Meredu susah bernasida so masak ku penga. Etaburnya na so masak ko dial lang ate. Subuti. Arong ko dong aku songoni hian. Wala ditutung jagalon. Tiki mangi bului ditutung. Wala sayur man dituritang ko turial lang dabe. Narak. Ini paling enak ini mana? Badak ko boto na bae. Narok kamu dungan nama na songoni. Wala habis dibului do soni ngayal lang. Lagi jagal biang. Narak. Batabu ini. Ada karbi ucuba. Kuboto barani yang mencoba. So ini marah Israeli neraka tu. Dak sabarbe. Tetapi mereka tidak kekurangan. Justru kekhawatiran mereka lah yang membuat mereka menjadi bermasalah dengan Tuhan itu. Anggosasi tonga sudah dijamin oleh Tuhan. Didok musia mo kadong asabor siaon di pasodakon Tuhan debata ama bohina tuho. Halak batak madok saya merdala mahamu di merdala di natiur dohot merdala di nahorno mahamu ninna netua-tua. Onwaing merdala manasida di sodakot Tuhan debata sehingga cahaya kemuliaan Tuhan. Na barjolo nakpeso riko dihilala rohata diboto debatado narikoti. Disodakot terus buhine. Sehingga dang dohonot tabe ngagula belay huwering na mangulun. Dang betong dohonot ta songoni. Udah gelap dah enggak tahu lagi. Dang dohonot mo besongoni. Karena apa? Tuhan adalah solusi dari persoalan saya. Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan saya. Ay ngaridok disodakko bohina. Bayaku makainang terus marsinodang buhini debata di bagasang nguluta. Behadope. Jaminan penyertaan Tuhan. Saya narong anakku rohamu ganupari. Rasi rasaro ajalni hasiangan. Penyertaan Tuhan. Itulah. Isodakon ninna. Jala hudok na sugotingo tamuma di Jesayas. Oba pulusi sapulunomi. Nungahu polahu gorga guarmu audu napunaho. Aku sudah melukiskan engkau di dalam tanganku. Adongin na gobar tadi tangan ni Tuhan ni. Mularong gabar na dihamu isi doi. Bado. Song na suarong gohoro anang behoro. Ay natahami hubereng di profil na gabar hudui bahan. Nalasar aku. Berarti saya kiedoi nang si masa libu ke mana hapi net huliri ko song foto gue ada di situ narak ko song nalas. Ala ni sayang na di kan ingin menghormati saya mungkin sebagai suami kan.
Neng patuduo na ini, gua sudah punya suami, ngarong suamiku. Kan ini nenok na. Bayak ko manek songoni de bata mabay geber terupani di tangat tahun. Husukku do kabar minggu na suku gurang gue penamar ningo tikida dana kau. Aung ko tangas songoni bahas songonon. Iba maput pas putu na ibagasan. Iba masih hidupku di tangan Tuhan. Adong gue menamar ningot. Manangkan nong culman waing gua mu. Saya wingot dia sampai di motor. Ipabai ni songoni rupani di jabu di bibelna. Adok stiker hidupku di tangan Tuhan. Songoni manuain disodak ke Tuhan de mata mabuhina. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan. Conok. Ayadong binarohamu na ujono sa kita tu de mata. Halham merulu je menggoray. Ang kita buah Bapa. Cunok ngai juga Bapa. Ay Bapa taruh di mata. Alhasu binote na paruhon na. Ang kita Bapa tadui. Ay jalomu na mamanang api ng idomu na marhite-hite guarhu. Inna tuhat tajusi. Dalam nama Yesus segala sesuatunya akan kita terima. Itu tuh. Audo bonana hamur ratingay na Tuhan Yesusi. Daktarulah hamu agiahaso sumardunganau Yohanes 10:5. Jadi benai rupani ketersambungan terus Tuhani. Martangyang matuat tajis jo ibana. Aliamang di rohaku naing manian. Au di bagasa koho di bagasa nau. Nasida di bagasa kita. Kan. Di bagasa kita no Tuhani jala hita di bagasa Tuhani. Jala cahaya kemuliaan Tuhan. Melingkupi kita menyinari. Madongani kita. Baru dok muse. Di dopak ko Tuhan dewata mabuhina tuh. Bayang luar biasa duda. Di dopakon buhi tu buhi pajupak pis tu pis. Duda bayak kamu tu neng mulu marsi jalanga kita nang ibir kamu iba. Na wari nang la siwering iba naroha. Itu kan. Mulu marsi jalanga kamu nang ibireng buhimu baru prasamuna. Marsi jalanga sungul besnyon mematok hujalang mon. Ini kan. Iberi ko tumbuhin na marjalangan dah. Jadi kamu no menatawa kau menjalang awir kamu tumbuhi kudu asa tabu. Iya kan? Asa tersambung atong. Emosi na nampak, iya kan? Di dopakon face to face. Padu pang buhit na tubuhin ni di mata. Songok kita iyak ka manginang sambil marorot ale mga lupa. Nang pe mga lupa itale sa ito anak ko tao dumatata. Jangan na. Neng debuy mana? Ito diki. Terus nang naitakop kan? Dan daktapaluas si mana marmara. Terus diperrohahon. Kita dapat perhatian dari Tuhan. Hatinya kepada kita. Itu tuh. Sungun haga bibi. Butamu baca kun haga bibi. Hatiku kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Oh si parwaruahamu itu. Kutujak karo si bali padita ini. Hati perasaan. Itu tuh. Hatiku kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Itu. Setuju. Itu asa tersabuk kita dapat. Didopakon amang pemeliharaan Tuhan jaminan di parwaho terus. Mulai parwaho na narikot ngatangis gilik ko ba ngaro. Ngay kugati ora bobok nyon. Masukan misal lahi kita tersambung perasaan ini. Kita dapat perhatian. Ay buah madangi rohani dongan ni ben narohamu. Dangi parwaho. Asira kedadana hibi rupani holat song namar dikat dirasa ibana ngaprotes. Ini mama ini lebih sayang lah sama si kakak itu. Inna. Berontak. Tapi kita akan selalu mendapat perhatian Tuhan. Dia lihat apa kebutuhannya. Di parau unang dokunang. Ada di dia doh Tuhan. Ayah lasu parau kobiau. Ternyata bukan. Unang bese protes kita rupani. Di dia Tuhan, nek nasoronggo Tuhan, bahasa paso buau. Tapi kadang seperti anak-anak itu supaya bertumbuh dia, basi pata tinggang gua dah buah benon itu. Anggu rakyat tinggang dak danaon bawa. Manak songon anak kote dak taluas tulas nyari. Unang betulas nyari moho panonin na. Ujung ngerek kay dak ngari, balemu mabuhinay kan terus. Lo masih pata ida ngari mana kan? Asa imunitasnya tinggi kan, punya pengalaman dia. Karena hanya orang yang berpengalaman yang dibutuhkan. Dia harus sorok pengalaman kan. Makanya anak-anak sering belajar dari pengalaman.
Kujuli jamai mana do saporong mohon do hapi-hapi narohana. Mulai sini me boto mana namo papi. Kita besongoni do sipata. Sipata kucung na tinggang go kan. Alai ima. Nak pesipatan yang tinggang alai ingok ma di sodak ko tuan de batama buhina tuon. Di do pak baju pak terus. Manang tu dia hita iso do buhin di bata. Sai na dong anakku do. Tertadok jo kwartetok songonau. Saya narong anakku doho padita binahar ganu parin da amang mulai hati Tuhan. Ujung ngaroma hita madok, oh Tuhan au madong ngami. Ang pede inang lejay. Tatkay bigyamu bi rapita sa udurani. Ang ginahan na edet ta songoni marsi tukaran ha tama au dohoto o dewata itu mas tukaran hata berdua. Bicung metu lesi boto martangyang. Bajo ho majolai mabetangyang na tinggal kacakule. Haru ngendi kaca tutang. Marsi tukaran hata menjadi sahabat lo amang inang. Dengan Tuhan itu menjadi sahabat. Memang idok ketua Yesus ali-aliku do huruk kamu inna do. Ali-ali na sumurung do hita idokon. Bah, bereng maju alelem sinarahai. Masa ubering ngajuk masuk kuberi tunga-tunga ni uria. Najulu sehirai tu boras. Ibu tuamu rai tu boras. Dan jadi boras ang urang adong ngai. Iya kan? Lasso jadi mana isi yang gusus hidung anon. Saya terus kompak. Ai dok konon ikoniru nasau. Alani kompak na. Tapi ternyata bui do bah. Bui do sirang. Boi do sirang ibai portibion. Taramusong kamu rubani na kompaka kamu sonari. Besti namu. Ape buru ke bersugu tiga bi bombastis ya kan. Hati-hati am. Ona bupam. Iya sekarang deka besok namanya hati manusia itu kan. Ada kayak boto kamu cerita ni si Judas sih. Boto gabber ni tuat ta Yesus sih. Harung go huja buku ni. De la Saperi. Perjamuan terakhir kasih Leonardo da Vinci do menggabari perjamuan kudusi. Jadi ternyata Nina di buku Nahujahaon adong dua kapigur di baini mana lahu menggabaron. Songo si Petrus rupani ketep pramental do si Petrus tasong namura-mura dorong-dorong don. Radero tu hatu pecara petaho mate petaho Nina kan HP daun ternyata murah di mana ciut kan. Jadi lului mana roh halak karakter na nasongoni ini na tiki melukis. Itu. Tiki mengalului figur ni Yesus mato. Buhina labok, buhina mamasu-masu, ilului mana do figur, dapo ibana do to. Igabari mana magabar Tuhan Yesus. Ternyata lama proses nadang turhatok sae. Baru ilului mana mamuse songo dia do mengalului buhini si Judason. Buhi pengkhianat, ikan. Naulo menggadis dengan nahola nalani hepeng, ikan. Selo jamin na mengalului mana? Mengalului figur ni si Judason. Lai mana tu lorong-lorong, lai mana tu lapo-lapo. Tu sudah may lului dang marna dapot. Sadatiki arong main narupani topi-topi ni aha paret. Sahala na lagi mabuk maniuk botol songoni rupani. Di panok notiman basin do sumado. Buhinyum mahira buhi do pengkhianat mo. Main. Jadi tawar ko ni mana ma au pelukis do minta tolong juga lo doho hubai gabi figur neng babenu gaberna neng menggaberau inna bah babui di asal macocok arga inna tahun itu batenang mau gararod do inna to itu jadi saya halahi makat air rupani dibuat memana lah melukis di dungi bahudul memana rupani tiki mulai menasi Leonardo da Vinci mengalukis tepu matangis bayon. Tangis si mana sosombo pon, isuku si Leonardo da Vinci ma, bahasa tangis co, ayah haina, gabi lungur aku laina, bahasa lungur ham, narahe di bahudul hoa wison, nim musumabu iku tu Yesus labok mamasuk. Hape so nari do kokobo iku gabi boin si Judas inne mana, saya mehbana mengului inne mana. Itulah manusia. Sekarang muka Allah labok, marsogo gabi muka pengkhianat. Itulah manusia. Ay sanggulingobu do. Rohani zolma, sonari dongan, marsugut,
Ayo, sonar tersona, walako dia na paling baik di dunia ini tuh. Marsogot, gak tahunya gitu dah. Ayo kan. Itulah fakta dunia berubahan. Kesetiaan Tuhan menjadi milik kita menginang ima suara ni minggu sadarion. Pasu-pasu nanaing pasahato ni debata. Suatu jaminan pemeliharaan Tuhan. Saya diramoti hita totong. Di pasodakko torus buhina di padopakon. Ingok maka menginang manang natu dia ho. Diramuti Tuhan doha peyau. Di parrohaho Tuhan i doha peyau. Dang dohonok keberupani naung ditadikko Tuhan iau. Alai jonok do Tuhan i. Jala ibana do. Pasu-pasu na do hape. Ida bane do korpura ni Raja Salomo 10:22. Pasu-pasu ni jauh baru mabbain mamora jaladang mabbain hangaluton ibain. Alani pasu-pasu na dia kamanginang. Mulu setaro mularung na marulang taod dingot tamur tahe di tangan nasia muddo gajang ni umur disabirang na do hamuliau do tasangapon. Alani di do si Jeremia 10:7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Akan atau tong merhapo satu debata dan kecewai di bagasan nguluna. Amin.